Bilo ko da pogleda na civilizaciju danas, primijetit će da je zapadna civilizacija više napredovala u smislu nauke, kulture, ekonomije pa i umjetnosti. Najviše zadivljujući gradovi na svijetu su na zapadu. Nova otkrića u nauci i tehnologiji imaju svoje korijene sa zapada. Mnogi ljudi iz drugih krajeva svijeta se dive ljudima na zapadu, ne samo zbog njihove kulture i civilizacije, nego također i zbog njihove vjerske filozofije. Ali da su svjesni i da su im poznate činjenice iz istorije, ne bi se tako lako dali zavesti ovim. Kad pogledamo kroz historiju zadnjih 2000 godina, onda slika spomenutog zadobiva drugačiji izgled. Islam je pridonio najvećim kulturnim i naučnim uspjesima u ljudskoj istoriji. U vrijeme kada je Zapad bio izgubljen u mraku, Islam je osnovao najkompleksniju civilizaciju na svijetu. Pogledajmo kako. Prije 14 vijekova rodila se nova vjera u Arabiji. Vjera koja je nasilnu, barbarsku, nepismenu, neuku i naciju punu predrasuda naučila miru, sporazumu i civilizaciji. Mnoge druge nacije osim Arapa su bile osvjetljene ovom vjerom. Kultura, filozofija i umjetnost su se ogromno razvile. Ova vjera je bila Islam, Allahova vjera poslana ljudima kao uputa. U 7. stoljeću Arabija je bila jedna od najproblematičnijih prostora u svijetu. Bila je ispunjena sa dosta različitih plemenskih grupa, od kojih je svaka obožavala svoje idole. Napadali bi jedni druge zbog tih idola, prolivali krv i čak su ubijali djecu jedni drugima. Primjenjivanje manjkavog i pokvarenog morala je vladalo, gdje je mržnja nadvladavala ljubav i nasilje nadvladavalo samilost. Ali za čudo, u roku samo par decenija, ovaj mračni i krvavi svijet je bio na putu totalne promjene. Ovo veliko čudo je bio Kur'an, kojeg je Allah poslao ljudima kao uputu. Allah je Kur'an objavio posljednjem poslaniku Muhammedu, neka je mir i spas na njega. Prva Božja objava Muhammedu se desila kad je bio u pećini. Čitaj u ime gospodara tvoga koji stvara čovjeka od ugruška. Čitaj, plemenit je gospodar tvoj, koji poučava peru,
koji čovjeka poučava onome što ne zna. Dolaskom ovih naredbi, Arapi koji su u to vrijeme bili u opasnom neznanju i velikom nasilju, po prvi put su pozvani da čitaju i razmišljaju. Ovo je bio istovremeno i početak velikog kulturnog razvoja u istoriji ljudi. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je počeo da podučava islamu u Meki, koji je tad bio najveći grad u Arabiji. Stanovnici Meke su bili čuvari Kabe, džamija koju je sagradio poslanik Ibrahim, kako bi tu obožavao i slavio Allaha. Ali se Kaba nažalost počela koristiti u svrhu hrama za kipove i njihovo obožavanje. Na stotine idola koji su bili unutar Kabe su simbol iskvarnog vjerovanja lokalnih stanovnika i njihov izvor zarade. Prinosili su žrtve ovim kipovima, plesali bi oko njih i aplaudirali, kako bi zahvaljujući tim ritualima zadobili korist kod njih, ali u stvarnosti su bili veoma iracionalni i zaslijepljeni. Obožavaocima ovih kipova, koje su sami napravili od drveta ili kamena, Allah se obratio i opomenuo ih u Kur'anu. O ljudi, evo jednog primjera, pa ga poslušajte. Oni kojima se vi pored Allaha klanjate, ne mogu nikako ni mušicu stvoriti, makar se radi nje sakupili. A ako bi mušica nešto ugrabila, oni to ne bi mogli od nje izbaviti. Nejak je onaj koji se klanja, a i onaj kome se klanja. Ugledni ljudi u Meki su okretali leđa istini Kur'ana i podsticali su na neprijateljstvo prema poslaniku koji im je donio ovu istinu. Planirali su da ga natjeraju da ostavi svoje vjerovanje, da ga provociraju, pa čak i da ga ubiju. Mnogi muslimani koji su slijedili poslanika su postali meta napada i uznemiravanja na njihove kuće i većina ih je ubijena. Zatim je Allah pokazao muslimanima način kako da se spase. 13 godina nakon prve objave poslaniku, u vrijeme kad su muslimani bili pod velikim nasiljama i pritiscima, vladar Jestriba je pozvao muslimane kod sebe i poslanik je emigrirao u ovaj grad. Ovaj grad, koji je kasnije dobio ime Medina, je postao glavno središte muslimana. Poslanik je potpisao primjere sa Židovima, kršćanima i Arapima koji nisu muslimani i ustanovio pravedan red i mir kojim bi različita vjerska područja živjela u miru jedna sa drugim. U narednih 5 godina 3 rata su se desila između muslimana u Medini i obožavaoca kipova u Meki. Pagani iz Meke su napali s namjerom da ubiju svakog muslimana u Medini, nadajući se da će na taj način izbrisati islam sa lica zemlje. Muslimani su pružili otpor
kako bi spasili sebe i svoju vjeru, vjerujući samo u Allaha i tražeći njegovo zadovoljstvo. U svim ovim ratovima muslimani su vodili računa o tome da ne ubijaju nedužne. Nikoga nisu mučili, jer im je Allah to zabranio. I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas, ali ne odpočinjite borbu. Allah doista ne voli one koji zapovijedaju kavgu. Po arapskoj tradiciji svaki zarobljenik mora biti ubijen, ali poslanik, slijedeći Božje naredbe i objave, je naredio muslimanima da prema njima postupaju lijepo i da ih hrane svojom vlastitom hranom. Sve što je traženo od zarobljenika za uzvrat jeste da svaki pismen zatvorenik nauči nepismene od muslimana pismenosti. Vjerovatno po prvi put hiljadama godina samilost, oprost i civilizacija je viđena na tlu Arabije. Kako su godine prolazile, visoki nivo islamskog morala i pravde se širio poput valova kroz Arabiju. Muslimanska pravda, integritet i odlučnost je oduševio mnoga arapska plemena do te mjere da su prihvatali islam za svoju vjeru. Muslimanska armija je postala nezaustavljiva i krenula je za Meku 630. godine. Pagani u Meki, zbog mnogih okrutnosti koje su sprovodili nad muslimanima u Meki, su se bojali za svoju odgovornost i pobjegli iz Meke kad su vidjeli muslimansku vojsku. Arapska tradicija je nalagala da se muškarci poražene strane ubijaju. Pagani u Meki su bili sigurni da im je ovo, s obzirom na tradiciju, bila sudbina. Ali je poslanikov postupak prema njima bio odraz Allahove milosti. Oglasio je da se osveta neće vršiti i da niko neće biti prinuđen da prihvati islam. Ovaj veliki postupak oprosta i tolerancije je začudio mnoge zapadne istoričare. Who had fought him for 3 years and attempted to annihilate him. It was very shocking to the people in his milieu. So within the very founding of a religion, one finds episodes of great generosity, often extraordinary acts of kindness and mercy. Poslanik nije došao da kazni stanovnike Meke, nego da ih oslobodi njihovih pogrešnih vjerskih ubjeđenja. Muslimanska armija, nakon što je ušla u Meku, se direktno uputila ka Kabi. Poslanik je ušao u Kabu i uništio sve kipove. Samim uništenjem ovih kipova uništene su i nepravde, nasilja, barbarizam koji su često činjeni u ime ovih kipova. Širenjem kuranskih vrijednosti Arabijom
Sve nepravde, tlačenja i krvavih okršaja iz vremena džahilijeta su također nestali. Red osnovan na ljubavi, pravdi, poštovanju između ljudi je zavladao. Zbog toga je ovo stoljeće nazvano blagoslovljeni period. Jedna od svijetlih kvaliteta kojim je islam doprinio društvu je i nauka. Predislamski Arapi na Bliskom otoku i društva u to vrijeme nisu bila zauzeta pitanjima o univerzumu, kako i od čega je priroda nastala i kako funkcioniše, ali su naučili o razmišljanju u ovim stvarima iz Kur'ana i odgovor na ova i slična pitanja su tražili u Kur'anu. U Kur'anu Allah podstiče ljude izučavaju kako su nebesa i zemlja nastala. Ovo je probudilo snagu i volju za naukom islamske civilizacije. Bagdad je postao glavni grad nauke u islamskoj imperiji, kao i centar administracije. Naučnici, filozofi i istražitelji su dolazili sa svih strana islamskog svijeta i sastajali se u poznatoj kući znanja, kako bi zajedno razgonetnuli misterije univerzuma koje je Allah stvorio. Ova svijest islamskih naučnika, čija su se istraživanja probudila zahvaljujući Kur'anu, je dala veliki korak ka najvećim naučnim uspjesima kakvi do tada nisu bili poznati. Još jedna od korisnih stvari koje su muslimani naučili iz Kur'ana je otvorenost prema istraživanju drugih civilizacija i naučnih otkrića bez ikakvih predrasuda. Muslimanski naučni radovi su sadržali brojne istrage, observacije, eksperimente i kalkulacije. Decimalni sistem koji se danas koristi u čitavom svijetu je izum muslimanskih matematičara. Muslimanski naučnici su davali veliki značaj astronomskim observacijama. Iz ovog sistema se rodila i razvila današnja moderna astronomija. Muslimanski naučnici su izračunali orbitu mjeseca oko Zemlje i formirali matematičke formule. Algebra je također nastala zahvaljujući muslimanskim matematičarima. Zapanjujući arhitektski radovi i gradnje širom islamskog svijeta su bile moguće zahvaljujući naučnoj infrastrukturi.
Jedna od najjačih naučnih napredaka je bila medicina, u vrijeme kada su Evropljani smatrali bolesti kao uzrok zlih duhova. U Europi u isto vrijeme nije čak ni postojao izraz liječenje. Muslimanski naučnici su u to vrijeme zaključili da bolesti nastaju uzrokom sitnih stvorenja, koja su toliko sitna da se ne bi mogla vidjeti prostim okom, i da se bolesnik mora liječiti izoliran od ostalih ljudi koji su zdravi. Osim toga, prve moderne bolnice u svijetu su također osnovane. Pacijenti su liječeni naučnim metodama u podijeljenim salama, ovisno o kakvoj bolesti se radilo. Pacijenti koji su mentalno bili bolesni su liječeni posebnom terapijom. U vrijeme kada su mentalno poremećene osobe u Europi smatrane slugama đavola. Muslimanska istraživanja i zaključci ljudske anatomije su bila tačna do te mjere da su kasnije korištene u evropskim knjigama medicini preko 6 stoljeća. Dokumentarni program o islamskom svijetu, koji je napravljen za BBC od komentatora Terry Jonesa, kaže sljedeće u vezi visokog standarda islamske nauke. One philosopher from the town of Haran, for example, had already correctly calculated the distance from the Earth to the Moon, while another had suggested that if you could divide the atom, you would release enough power to destroy a city the size of Baghdad. In this medical school, built here in Damascus in 1154, doctors were already teaching anatomy, preventive medicine, hygiene, surgery, the circulation of the blood centuries before harvest. Muslimanski fizičari su mjerili puls pacijentima dok su ih pregledali, decenijama prije nego što su Evropljani uopšte znali za cirkulaciju krvi. Žene su rađale u to vrijeme pod veoma higijenskim uslovima. Jedna od knjiga medicine koju su koristili muslimanski stručnjaci za operacije iz tog vremena pokazuje koliko je bila avancirana tehnika za operacije. I muslimanke su bile podučavane nauci islamskog svijeta i na taj način su doprinijele naučnim naprecima. Muslimanski naučnici su postigli mnoga važna otkrića u vezi optike i svjetla. Prvi čovjek koji je opisao anatomiju oka u velikim detaljima je bio optičar Ibn al-Haytham. Zahvaljujući njegovim istragama i zahtjevima u polju dalje istrage optike i linsi, otvorena su i vrata izumijevanja kamere za slikanje. Muslimanski fizičari su također otkrili uzroke očnih smetnji i izvršavali precizne operacije 1000 godina prije Evropljana. Nasljedstvo islamskih naučnih otkrića je bio početak evropskog znanja, koje je počelo da se razvija početkom 15. stoljeća. Naučne grupe i mjesta za istraživanja koja su kršćani osnovali su radili na saznanjima koja su naučili od muslimanskih naučnika. Svjetlost islama je osvijetlila i njih. Jedna od kvaliteta muslimana koja je utančena u islamu
je njihov visok osjećaj za umjetnost i estetiku. Džennet koji se opisuje u Kur'anu je opis najvećeg kvaliteta, ukusa i izgleda. Muslimani, noseći ovaj osjećaj za artistikom, su kreirali veoma lijepe umjetničke radove i zemlje kojim su upravljali su postale najkompleksnije i najmodernije u svijetu. Razvijanjem i širenjem islama na sve strane na arapskom tlu poslije smrti poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem je donijelo sa sobom napredak i razvoj. Gdje god bi krenuli, nosili su civilizaciju sa sobom. U Tunisu su, na primjer, izgradili sistem za pročišćavanje vode, kako bi snadbjeli i pokrili potrebe pitke vode tog grada. Ova dva velika otvora s vodom, koja su spojena, su izgrađena da smire vodu. Nečistoće koje bi potonule na dno ili bile na površini vode, bile bi uklonjene i voda odatle je sprovođena u grad kroz cijevi. Muslimanski inženjeri su sagradili pomoćna sredstva za nošenje vode u gradove. Glavni grad Bagdad je bio najmoderniji i najimpresivniji grad na svijetu. Plan arhitekture tog grada je bio izvrstan. Jedan putnik koji je bio u posjeti Bagdadu je napisao: sve avenije Bagdada su povezane sa avlijama. Ovaj lijepi grad se prostire duž rijeke na oba dvije strane. Još jedan od važnih centara islama osim Bagdada je bio i u Španiji. Tadašnji Endelus je bio najmoderniji u Europi. Glavni grad Kordoba je bio zapanjujući grad arhitekture, urednih i sređenih ulica, biblioteki, bolnica i palača. U istom stoljeću gradovi Europe poput Londona i Pariza su bili neuređeni, mračni i zapušteni. Zbog toga su Evropljani koji su posjećivali ovaj grad bili oduševljeni svim njenim ljepotama. The city of Cordoba in the 9th and 10th centuries was one of the biggest and most exciting in Europe. We have descriptions of it by people coming and saying, all these flowers everywhere, this open streets, this wonderful light coming down. Northern cities were dark. Cordoba had running water. People lived in big houses. In contrast, in Paris, people lived in shacks by the side of the river. Jedna od malih broj dobro očuvanih primjera zapanjujuće arhitekture je katedrala u centru ovog grada. Ovo je nekad bila džamija, ali je kasnije preobrađena u crkvu. Unutrašnjost ove džamije je estetski bio zadivljujući i kršćani koji su dolazili u Kordobu su bivali zapanjeni njenom ljepotom. In the 10th century there was a Saxon nun with the unpronounceable name of Hrotswitha who called medieval Cordoba the ornament of the world. She was very, very taken with the place, and there you are, she's a Christian nun.
Jedna od najdivnijih gradnji i primjera ljepote arhitekture glavnog grada Endelusa je palača El Hamra. Muslimanski arhitekti koji su radili na ovoj palači su bili inspirisani opisom dženneta u Kur'anu. ولكن كيف أنزعه كيف لي أن أزيل ذا الحجاب الأصيل صار مني كبعض صرت فيه جليلا لن أميط بطائي رغم مر الجفاء شرع ربي دليل. Osim arhitekture, muslimani su bili najnapredniji ljudi na planeti po pitanju kvalitete i stila odjeće koju su nosili. Najluksuznije i najbolje fabrike kakve svijet do tada nikad nije vidio su prele i proizvodile odjeću. Fabrike u kojima su muslimani proizvodili odjeću su imale visok status i ugled kod elite Evropljana. Muslimani su bili ti koji su upravljali modom u svijetu. Evropljani su se čak naučili kupanju i korištenju sapuna od muslimana. Bogata kultura, smisao za ljepotu i duboko razmišljanje koje je Allah učio ljude u Kur'anu je osvijetlio čitav svijet. U ovom prvom filmu smo otkrili mnoge važne činjenice. Vidjeli smo da je Islam od svoje prve objave poslaniku pokazao put ka stvarnosti, istini i ljepoti. Muslimani, osvjetljeni vrijednostima i principima Kur'ana, su uzeli toleranciju, razumijevanja, nauku, estetiku, higijenu i napredak sa sobom gdje god bi došli. Dok je Europa lutala u mraku fundamentalizma i barbarizma, islamski svijet je bio najmodernija i najnaprednija civilizacija na svijetu. Sve vrijednosti i saznanja koja su Evropljani uzeli od muslimana su odigrali veoma važnu ulogu u kasnijem razvoju evropske civilizacije. Ne smijemo zaboraviti da su muslimani predstavnici izvrsne vjere, koja je izgradila jednu od najboljih civilizacija u svijetu iz ničega. Izvor ove vjere je Kur'an. To je princip koji vodi čovjeka iz mraka u svjetlo. Elif, Lam, Ra. Knjigu ti objavljujemo zato da ljude voljom njihova gospodara izvedeš iz tmina na svjetlo, na put silnoga i hvaljenoga.